Anciata di sons d'uomeli a quei sound messi il ciao la percezione de musica ramoncia. Nuot de cors, nuot de furbats, ed è nuot de hades pli. Las liricas anales han fat sets, quei chi taclavan sets, a toc il nierv de la gioventecina ramoncia a bo ramoncia, sco nuot ramoncia avon els. La surselva tra els clubs e sulle tribunas dis grands festivals toccano si som la parada de hits. Geil. Ti sa spacca singa monch. Ed è cool, è bo curios. Proprio quel stile di musica cool. Che ti teclavas e musavas e ti chiedevas hai teclingat c'è gaia. Quai am perles liricas portau. Vengono spitart en las liricas anales historia. Il 22 anni ed eu l'urciunavla de vos album ed au is de vos concerts. Eschis pioniers en ielas anales schina bomba restau e in vacuum. C'è Mar Shots con rap a hip hop ramonch. Oz dati Sirius a Giganto, dus che erano schon den Touren con le liricas erano activas. Oz en ogni sulez rapunz ramonch che vanno con loro musica in tribuna e sugli inces ramonjo. En quels dus propi i sulez che tengono si drech liert de quel moviment che hanno messo vom vengon sil ciao la musica ramoncha. Ja sag met trovon che ha plipo aber schon da biars kan provau ni sila curte ne gade ja che cool es fa effettivamente a dan forse espert sentiu che lo ha tutti ne buschi simple piars le squadras de fa vine vom che halt tutti ne buschi simple deve successo buschi spert proprio che le lyrics hanno per esempio you für die Lyriker hat alles gesprochen zu ihrer Zeit. Also das ist so das Einhorn vom Schweizer Rap. So wirklich etwas unfassbar Einzigartiges. Und das kannst du nicht einfach auffüllen. Das ist halt einfach ein bisschen gross. Egal, was du machst, in welchem Genre du aktiv bist und wie gut du auch bist. Es ist halt einfach schwierig, um dort das Loch zu stopfen. Das geht auch nicht. Ich sage, dass halt la natura dels Ramones, che lassen forza buffa una copia da Theater, ni forza panza ni perché i vesen las liricas e san boah, qua era halt die Blaupause, ne? Lassen forza neanche venire una concorrenza per quels ni panzen chi sam forza bu presta, quei chi tracciano chi stressen presta, forza si quei. Che ci para a me era anche un po' in generale ci le beple forse si cool da cantare romansch su che ci era forse avandisch kindersons. Schicksal buns frisure stimme ja katola kamedia plein energie was in cerca anfles in checke greca. Abrosbo. Rap a hip hop ramonch viva. Adesso la scena è pincia. Ivo Orlik alias Giganto e Diego De Florina alias Sirius tengono si drecella. Per quella sina del scuola schina anziana. Io son ben mit dem Putin so kreide mi. Ku vegna casa porta die rosas minchedin. Per suente special loyalità. Hip Hop Ramonch ai definitiv anche. Nus een formes motivai. Che è importante che si fa in un rap Ramonch. Che das bomurio che calzan alzana wirkt ist per nus. Fins du hast tra dar vina vonesce a Montenegro. E già sono cominciato alfabetico, che fiso segnata anti scoprim. E che là vaina fin già relativ blers. Ad els dus en bomois artavels dis pioniers. Els promoven a train e vinavon lur musica. Lur nova formazione Forsch Crappupi, Ivo Diego, la cantadura Anna Palaia, il producente Jan Pincera,
En il proxim pass il nief act con rap a hip-hop romansch. Ja, Glück wenn cool. Nous sind drei Artistes, die sind mega different. Schivo di ora sind domisch dus rapper ein komplett alter Stil keu. Schins lavura schen drei sa minchen profita in der lauter minchen as ses idees. Da Glück nous ein dominiau oder tot quals schi different stils das sind fla. Ich zeige dat in a mega coole combo dat se nief. Del stile moderni, aber tutti nanti quei old school. Aber credo che venga un mega cool projekt. A cosa in una combo che sono flowers, noi abbiamo fatto quei wenn visitau Jan a Berlin, il producent, wenn fatto in una collabo interessante. Ja, so un po' di coi venga tunal fin finale. Aber qualche cosa mi tocca nos è fetch cool. Se vuoi na questione di scrivere ti eras mia extasa moio sombo contents con quei pli ti eras in oasa mo ti has me sentisi a mi ti eras mia basa monus dus stein che ossa fini tabula rasa deplorablemente venus dus bo aveni eras mia droga il weed. La domanda suenta l'irta del hip-hop rap romansch ed anton bu rispondida con Giganto a Sirius. E dat è un autors che trafficano intorno con beats a remas. Qual ben geil, qual da ein geil hoher Song. Metal Pack. Qual ben echt fett, man. Giovanni Violand de Musté fa beats e pubblica els in TikTok. Ussa tetlet hier, lai mei se presentamo, non me kai bon Zeit fetch per un monch che ti sa zetet la giuven da quei trio, me dondel gas la vette cura switch sin tu dash, che tu Kein Streamer de Rugein fa il rappen, e con suo sound è schon staus la tribuna di Open Air Lumnezia. Guck, ich kippe mit dem Bronze, doch ich muss schon wieder los, musst du Shorty, doch Pinocchi und auf Paracetamol. E els dus en conoscen buon lauter, es juras che e Giovanni e Kai se ficenten col tema. Els dus produceschen insieme in track. Così fai di zusammen basteln ihr sera sento lavoro. Das jo coi va usim in pig beach, coi oggi bars in stai mo quater. Jo coi va lo hat sim nicht tempo. Okay. Also jo fai ja mes beats shaken coi che fa ja voler rap un più fet jo hat beats per mai che tratti locker sin questa versione metto sì un po' text. Che tu nas geil per mai. Was schei fet jo mes beats. Sti fas in beat. Also per esempio qual lo fasti lo schon in papa tracks checka für das passen del text no in quei beat. Na, io fai già mi bogons petrets. Tu dammi ciò, lei può sempre di un'altra via. Non si può spiegare la lotteria. Tic a tic nasce delle idee spontanas in una nuova canzone. E se Giovanni e Kai fan indipendenti in dell'autor omis du schon ons musica e con la session en dus si c'è nief. Ja, voll. Quel che incomunabel è la passione per la causa, il piacere per il hip-hop e rap. Droge styles. Complemento è terapia. Vor allem schon dies del vrea. In je casa, titel la musica, to schon anfangen sich sich geil per far sempre un solo fetto coi sai lo stacco 3 ore svidlone. Ja, già spunem en quin. Schin Rhythmus tra il G. Also che es ja din egal che ti fas, sties wieder lovran, ich schock xens che x nur en che es ja din. Il label simple da me cha, il label simple da din un'altra via, es wieder den pruato. Kai enisce us Kurt Swenter che il primo album con rap romansch e vignos e deus. Also, ihr könnt de quei temps che avan chira fall rappen, scrive texts, ehrenles lyricas, bupli actuales. Also, de quei temps eran lu pitoscia lu schon la prossima generazione. E de rap romansch, co giganto.
Autor ter Giovanni, ele cresceu sia musté, apresentau temps de scola giuventecna ceneu d'entre collega fan, a mies il hype de quei niev sound Ramonsch. Ja, das erste important ist schon gestern cool, que ti asco in super stark vind tiu vic, constant di hey, qual vind lovo. Quindi gente sa di io sai on io facevo un pandissare di box. Lo eri ina, quella era schi fan delle liriche, io so se mi di, io conosco las. Delle nasi di, io conosco las. O quei sono scorstrau in tegin in factor che fate te piccos che tu c'hai che ti serves di hey io conosco le liriche, io sai no che i genitori del Jostat. Io al Löffel era Scholast, Godins, faceva Praktikum de Scholast, Turnusi musste constant. Miliardes Eules, la Galaxia. Miliardes, che müssen Ziele via. Miliardes, che fonus. Las liricas anales han plugeu esuls confins dis agens vics o. A quei niev sounds d'Anton è giù in effect si la musica romancia in general, ni domandau autor, c'è han las liricas fac con la musica romancia. Els han seguir portau la musica romancia en viers a novias, dann faig fich populare la musica romancia, che credo schon è. Aber mi dau, gräfte die, es also po mettere von, che las liricas han giù gran influenza aus sin autos artists romansch che fan tot in auto stil. I penso si vede ben mi do che la massunga vede la musica romancia. Gli hanno semplicemente portato un nuovo elemento in la musica romancia, quella del country daus, che si dice. O to scucigevano a si tempo. Quasi do in staus forse in una direzione ci forse otters on wie ci dat otters formes. Accostati con l'influenza gli agen revuoi. Las liricas anales inspirau con l'ul rap romansch e la scena de hip-hop buramoncha. Nus ein budget mehr als Kels fan, aber nus es nus a budget che questo in nus familiar Kels ni quei fanels mehr nus perché era halt una tina tudest versus romansch. Aber quei va gesagt, mein Bobby usco concorrenza, mo sco ispirazione, sco se ves ins fai. Also der Konkurrenz cinchassi aus abo, aber era eine grande Inspiration für uns. Ja. Also ich behaupte, da gibt es Menge Rapper, eben auch deutschsprachige haben wir schon gehört, Hochdeutsch rappende aus dem romanischen Gebiet, die auch definitiv durch sie beeinflusst waren, einfach nur schon wegen den Medien, die sie auch konsumiert haben, wo drin die vorgekommen sind, die gleichen, und die verstanden haben auch, trotz dem Idiom vielleicht auch. Also die Ausbeute ist eigentlich noch relativ gross. Und was auch ist, was natürlich auch merkst, ist, dass in dieser Region keine Scheuche hat vor urbanen Beats. Also Rap muss sich jetzt da nicht irgendwie bei anderen Genres beweisen, sondern wird eher auch gerne mal aufgenommen. Zum Beispiel beim Pascal Gamboni gibt es ja auch so Lo-Fi-Beats. Da sage ich jetzt einfach mal, das ist die Scheu, die da verloren gegangen ist vor dem Hip-Hop. Is pioniers del rap hip-hop romansch s'avessan pia evegi da urbanizar e sviluppavi una von musica romancia de d'auters geners. Schins mera d'anton sis idioms hanno giù paug effect. Tocanot, dati rap hip-hop romansch en sur Silvan, a snug de l'Engiadina Bassa, e staus il Sulet, che faccia rappen in altri idiomi. Baby, bitte, gente. Mona, no. A Verton che forsch che pupila vuren vinavon con lor producent vide le canzuns pil debut, presenta la cantadura Anna in una premiera mondiala. In quest parts venen loro quest parts. Jana, meneer de Vasper.
Klaus, feine Raden. Ja, drauf die Melodie, sagst du schon nicht? In meinem Kopf sind Melodien. Ekrai Lafis, ein Rap hat schon Bot geil, schön. Nicht geil Rap. Also Part 3 so schön. Also ich fosse script questa notte, amore dai. Direct mi rau a mia zelf ed incideria. As dici-mi che ti leva sowieso un gradi andiamo da me. E quel che io leva la cina mandi. Lei da tira mia amore, ti sto scapi. E da per me bo play, scopera dina. Goda la tua vita e lu anflas schon anina. Ti vins mai per io vesene e vado via. Les mopperine not. Quei è l'imprem rap di una donna en Ramonsch. In Sesezza era quella in chat l'idea. Io sono già moi da concunivo per cantare e x secuter in concert wenn sen ceden con quei che fa gel rappen in tic. Pia el giù l'idea Anna. Con cool fosse se nus figessen in album no che ti fa el rappen. Quei dati un bo, quei fane gi nus fossen els imprims. Lu va dic. Un proenzei. Ma con cool easy. Ja, schon cool, also io vai a fi bugen hip hop, fa gel rappen. E meu temps livre in tic. Aber piuttosto in inglese, also ist per me schon ein bisschen nief. Aber ja, war ein grand plaisir che io sai essere in parte. Da quei ed kels prenden en me in quei mussen emi, also els daten emi tips, giden mi mussen emi co e da fa e con lungac romanche son je bo romanche de lungac mumma, vai per un preu in scola quei si auch tic pi gref dici tu per me de dem flales rimes, de dem flales and rechts plates. Aber els in dina keu giden mi e ussa con quels texts essen 6 ore vid l'under. Per me è proprio un onore di poter lavorare insieme con Anna. E chat era importante che inventa alle donne una certa piattaforma in una scena che è veramente fitch dominante degli uomini. So. Eres mi extasa, moja som bo contents con quei pli. Eres mi oasa. Motias me sentisi a mi. Eres mia basa. Monus dus franco che osa fini. Tabula rasa. Deplorabla mein vai nos dus bo ave. Eres mia droga, me whip pupila. Canzun preferida, la strofa si beat. Continuavas nunca vas trovavel da pli. Toccant il punto che mava bo pli. Oder jau che rezza trei, wenn in lai me en guaus. Oder segas an dus, wenn in segas an macau. Oder chefs gens a oz, in il self, Etter Giovanni e Kai va a Cicei. La canzun che els dus han giù facen in una prima session spontana servegnozzi negli emada din profi. Ohoi! Hallo! Kai! Il producente Luginias ist aus in diesem Primus al Hip-Hop Grigiun. D'entrauter alle produzioni liricas anales. Da bin ich gespannt, was da kommt. Also das ist mal der Beat? Ja. Ja, wir hören jetzt mal rein und dann... Levo sempre da mi chai, levo sempre da din altra via. E si da din provato glitch con in lotteria. Senta stuta tens con in receptor la drogeria. Nos vegene jauter e meine schia. Nos essen na voz con fat beats, geil rap. Que venien hammer track, rap e boom musica na rap e biada picche data mila libertate forse gleti era spec. Alright. Nice! Du hast wirklich einen guten Flow. Merci. Oder nice. Selten jetzt auch so gehört im Romanischen oder schon lange nicht mehr. Das ist nach Lyricas Annales ist sehr wenig gekommen. Und das ist Lyricas Annales am Anfang. Ganz vorne. Es ist wirklich so der Style. Schon nice. Und sehr cool. Ich habe es jetzt reingelesen und jetzt wir mal Vocals aufnehmen. Mal schauen, was da auf dem Rapper kommt und von der Webface. Und dann können wir miteinander anschauen, wie wir es arranged, den Ablauf noch können, vielleicht anders machen. Aber du gehst einfach mal rein und flowen. So wie ein Jam und kickst das einfach und fühlst es so und dann sehen wir. Jetzt tue ich schnell da instruieren da hinten. Ja. In der Booth. Do the vocal booth. Jetzt, ich lasse schnell laufen. Okay. Und du kannst mir sagen, hey, Beat-Leute, Stimmleute, so ob das Verhältnis für dich angenehm ist und das auch gut pumpt und drückt. Da. Das ist schon ein nicer Take. Ich lebo sempre da mi chai, lebo sempre da din altra via. Geil. Tight.
Per quei meinus, vina vanno geivus, tot ce che vus les mos se gis che nus tat lembo in pers vanno schia, e doctor se schia, man nus vergene jotter quei che ti fas buffa genus. Noch ein bisschen eine andere Energie, ein anderer Ton reingehst, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Es müssen nicht alle sein, aber so gewisse, zum Beispiel Rap-Beats, einfach ein bisschen mehr Druck, mehr Adrenalin, das ist ein Beispiel. So ist geil. So ist cool, also mal so, einfach mal so a Simple cappella. da micia, lebo simple da din altra via. Es wieder den provato glitch con in lotteria. Setas tutta tez con in Rezept ort la drogheria. Nus vergene jauter in meine Schia. Nus essen eine Pure geil. Tight. Ja. Tight. Fuck, ist das geil. Das wäre noch geil, weißt du? Mainus, und Deinus von der Energie. A tutta nina, una sorpresa. Els pioniers delle liriche anales si interessano che la nuova generazione traffica con l'Urierta. Jetzt habe ich das Scheivus vergessen. Genau. Oh, das soll ich nachhören. Hey, Läufer! Lu, alles klar. Spunizo! Cucchiaio, alles gut? Ja, sag's nicht, schön bist du Hey, da. Löffel. Alles klar. Sorry, gell, aber jetzt ist da gerade der romanische Beat Producer schlechthin in der Haus. Ja, aber er macht es schon nicht schlecht. Hey, ja, ist geil. Auch die Jungs da, ich bin jetzt gerade überrascht, was da kommt, oder? Und auch er, da, einfach 1-2 Takes. Oh, geil. Vertonca Kai rappa è una versione arriva giusto alle liriche anales. Che toccano i dus giovens hip-hoppers in dus dis pioniers. Just al Löffel seglian immediat si lavorano wie dis beats e daten feedbacks il track de Kai e Giovanni. Lovely. Die sind 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Stimasse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, per esempio. E die due ganno essen una voz, nus essen una voz. Se sente per mai da essere in filler, also entweder as bon fly in alter pleit, ni sti repete so lo fai quei pi explicit. Nus essen una voz, nus essen nus go. Da capitare da capare mio flow. Nus essen una voz, nus essen pushback con Fats Beats, geil Rap. Mega geil, cool, Kompliment, coole Pause. Aber es ist eine coole Pause. Die Pause ist einfach viel zu Melodie, oder? Ich lasse nochmal laufen. So. Du hast vorher eine coole Melodie gehabt. Löffel. Weißt du auch nicht mehr? Mach mal. Ah, mach mal. Ich will einfach auch von oben runter gehen. Dann mach. Na, 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 na. Also eigentlich nur die zwei Töne. Nur die zwei. Spiel mal. Aber Chords drauf. Als Chord. Als Chord, ja. Aha, nicht nur als Töne. Ich glaube, je mehr Firlefanz noch drin machst, wäre schade. wäre schade, ja. Ich wäre cool. Es wäre nur zum die Harmonie fertig machen. Schon nie quei New Age, ich sicher, ma bei nie wäre meine das registro, se ich conosco in beats, wenn du vraiment bauen. A quei fizze million. Quei fa plaisir. Ja, gut, lei ist fundament fede sus coiera tonus pi baul. Se quei virgin, è un bo elaborau complet, a centrai extremi accord. Schon bide de vsede te tlade. Quia il justus, ja senza frustus, so der la morte nie scoro io sotnus mocco. Ad asciasco ei usi della scena, dati alla fine un incinumnau feature, in sustegn en forma de collaborazione, just contribuesce spontan in a strofa. Mortem curt fos pilunca ma curtstus, non ragionabel, valabel che ruhe groz. Yeah. Nice. Geile Session. Nee? Hammer. Hammer, veramente geil. Dat è un prima massa. Io ses sviluppare mes beats, mettere in ordine, bucchi mema, così monoton. Genau mit dem, ich kann sagen, mi da giù, et gibt da dicte pli surprises als tracks, als remes, dann ed in egal ci sempre non c'è vitir.
Nus essen una voz con fats beats, geil rap. Quei vigni in hammer track, rap e buona musica, na rap e biada plichi, data mille libertate, forza gletti e respect. Check. E per quei meinus, vina vanno geivus. Oggi che vus leis mo sei gis che nus te tembo. In ber vanno scia, i doctors a scia. Ma nus vagene jotter quei che ti fas po fagenus. Meinus, vina vanno geivus. Oggi che vus leis mo sei gis che nus te tembo. In ber vanno scia, i doctors a scia. Ma nus vagene jotter quei che ti fas po fagenus. Io justus, ja senza frustus. Suda la morte, nie scoro, io sotnus. Mo con gost fos, e donkio muosos. Coi veso cum mio flow che fanno vus con in per sprustups moppel sturz tots che curen wie da tocca la morte dan rot clubs wurden gut fos bilun come kurtstus non regionabel valabel che ruhe groß per quei meinus